di atile di 33 mme puo e tla oketsa dipalo tseo le go gaisa. Bomme lo se ba itlhoboga kgosi o ilare mme ke o tlhokomelang leiso thari ya setšhaba ke tsilo go ruta le bo ngwana ka gore o tshwanetse go rua gore o tsone mme. Re Tlhatlogo Setima o ruetse mo gantsi ene a re tla re poo e sena go ntsha maduo le ene a be le motswana o mongwe. Dipose di abiwa di tla ka dikgetsi tse 5 tsa dijo tsa leruo ga mmogo le mekento kgotsa melemo go tsweng ko BAMPO. Angela Nosa, BTV News, gantsi. Mohumagadi Masenate Siso wa lefatshe la Lesotho wa kgotse sabe sa mogwanto wa ngwaga le ngwaga wa Desert Bushwalk mo tlhabololong ya thuto le matshelo a batho mo lefatsheng leno. Mohumagadi Siso o bile se maabane kwa mogwantong wa bolesome o neng o ngokile matshwititshwiti a batho go tsweng ka mafatsheng a farologaneng kwa Tshwaneng. Emmanuel Rapoa. Motsamo wa go ralala sekgwa mo motlhabeng o boleta wa kgalagadi o thailwe jaana go kgobokanya madi a ditiro tsa bopelotlhomogi go ka tla puso fa go nang le tlhaelo. Matshwititshwiti a batho a kgobokana fa ngwaga le ngwaga go tla go itshuga mmele gore ditlhabololo di atologe. Gareng ga bontsi jo ga bo go le mohumagadi Masenate Mohato Siso go tswa Lesotho le mothusa tautona wa lefatshe leno Reslam Batsogwane. Rallying behind me are many Basotho hikers who have come to support this noble initiative, which has touched so many lives in a positive way. I have no doubt that we can draw important lessons from this experience, which we can take back to the mountain kingdom of Lesotho. Bontsi jo bo tsileng fa bona le seabe se se utlwalang go nonotsha itsholelo, botsalano le botsogo jo bo lolameng. Dihotela le tse di tetse maabane bangwe ba thokile boroko go raya gore ba letse ko bo Gaborone le ko go bo Kanye jalo jalo. We encourage Batswana to continue to do that because there are social benefits. It's quite cheaper to manage a lot of non-communicable diseases through the work of the tshwanaletse. So ke sengwe se se molemo hela ra tabatsana jalo ke tsa gore ke yone mindset change tota e ntseng e rerwa ke motutegi tautona ka jalo ke sone se ile gore re hano ka sone ba gaetso. Palo ya monongwaga e boe godile go tswa ko diketeng tse 3 go ya ko go tse 4 le 500. Better than running, working. So we enjoy nature. Yeah, because they are supporting Batswana here. They are always supporting us in the Mushosho walk. I'm so happy to enjoy to bush, walk and fun. We've got people from Lesotho, we've got people from South Africa, we've got a few from Swaziland, a few from Zimbabwe, a few from Namibia. From different corners tsa rona ka kwana. Madi a kgobokantsweng fa tla dirisiwa mo tirong e maleba ya go thusa setšhaba go tlhomamisa gore ditlamelo tsa thuto di akolwa sentle ke botlhe. Emmanuel Rapoa, BTV News, Tshwaneng. The Governor General of the Commonwealth of the Bahamas, Dame Cynthia Alexandria Pratt, wa lefatshe la Bahamas o solofetse go etela lefatshe leno ka taletso ya gatautona Dr. Mokgweetsi Masisi go simolola ka moso. Go fitlha Phatwe a le gabedi, loeto la ga Mme Pratt le ikemiseditse go tswedisa botsalano jo bo teng magareng ga mafatshe o mabedi le go sekaseka mafelo a ka tokafadiwang ka botsalano jo mo go tsa bojanala, kgwebo le dipeeletso. Mme Dame Cynthia Alexandria Pratt o tla tshwara dipuisano le tautona Dr. Mokgweetsi Masisi mme gape a tlhodumele tswelelopele ya ditumalano le ditshwetso tse di tserweng ke mafatshe mabedi fa tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a na etela lefatshe la The Bahamas ka Lwetse 2023 le loeto la tonakgolo wa The Bahamas Re Philip E. Davis Monogae ka Mopitlwe 2024.
Mafatshe a mararo e leng Botswana, Afrika Borwa le Zambia a tshegeditse maikemisetso a go tlhabolola ditirelo tsa mesepele fa gare ga Martins Drift le Kazungula go nolofatsa papadi le tomagano tota ya mafatshe se se tlhalositswe kwa bokopanong jwa komiti ya akaretsa mafatshe a amegang e neng e kopanetse kwa Martins Drift go buisana ka tswelelopele mo go tlhomeng lekgotla la Kazungula Bridge Authority le go tswa ka megopolo e ka thusang gore borogo jwa Kazungula bo sologele mosola mafatshe a amegang. Pego ka Karabo Molusi. Borogo jwa Martins Drift bo agilwe ka ngwaga wa 1938 mo dingwageng tse 86 bo nnile le seabe mo go nonotsheng tomagano le papadisano gareng ga mafatshe a kgaolo ya SADC. Bo lemogwa bo le botlhokwa ka jaana diketekete tsa batho dikoloi le dithoto di feta go nefa ke ka mo lehatshe leno la Botswana le tshwaragane le la South Africa le Zambia a tlhatlositse mosepele gore bo tlhabololwe le go godisiwa ga mmogo le ditirelo tse di amanang le jone go netefatsa gore go tlhofofadiwa go diragatsa ditumalano tsa papadisano tsa mafatshefatshe. Bodiredi jwa maphata a ditsela go tswa mo Botswana le kwa Zambia bo ne bo tsile go lekola seemo sa ditirelo tsa molelwane mo Martins Drift, ditiragalo mo borogong le Groblersdal Bridge Border Control mo ntlheng ya Afrika Borwa go tlhaloganya seemo ga go tsewa ditshwetso tsa gore go tlhokega ditlhabololo tsa dikago tse di ntseng jang le fa go dirwa ditsamaiso le melao e e nang le neelano go tlhofofatsa mesepele mo melelwaneng mo go ka godisang papadisano. We have to join forces as Zambia, as Botswana, as South Africa to focus on Martins Drift because it is situated. Re tshwanetse go tshwaragana re le Botswana, Zambia le Afrika Borwa mme re tsepame mo go tlhabololeng borogo jwa Martins Drift ka gore bolomaganya mafatshe a feta botlhano mo kgaolong ya SADC. Re tlamega go tlhabolola borogo jo gore re tlhofofatse mesepele ya dithoto, ditirelo le batho mo kgaolong. Services and people across the region. Phuthego e ne a lekodisana ka maiteko a dirwang ke mafatshe a amegang go tlhabolola ditirelo tsa mesepele mo gabo. We can do everything that we need to do to ease flow of traffic at Kazungula and beyond. Le fa re ka dira tsotlhe tse re ka di kgonang go tlhofofatsa mesepele kwa KwaZungula le kwa pele mme fa go na le sekgoreletsi jaaka re bona seemo mo Martins Drift maiteko a rona ga na go ungwa sepe. Ke itumelela go bega gore Zambia e dirile kgatelopele mo go direng melao e e tla kgontshang go tlhongwa ga Kazungula Bridge Authority. In the enactment of the legislation to establish the Kazungula Bridge Authority. Phuthego e tsweletse ya dumelana gore go fefosiwe tse di saletseng kwa morago mo go tlhomeng lekgotla la Kazungula Bridge Authority go tlhalosiwa fa le botlhokwa mo go diragatseng maikaelelo a go tlhabolola ditirelo tsa mesepele fa gare ga Martins Drift le Kazungula ga mmogo le seabe sa maphata a amegang. Botona ba ne ba monwana kgatiso ya bokopano mme go beilwe kgedi ya Lwetse go ya go tsweledisa dipuisano kwa Ndola, Zambia monongwaga. Karabo Molusi, BTV News, Martins Drift Border Post. Bana ba le bararo e bong Abdullah, Sorez le Requelma Botshelo ba go belaetsegang ba bolailwe bosetlhogo ke rra bone boikanyo France kwa Tatiside kgwedi eno e le 17 ba fitlhile kwa Tamasane mosong ono. Karabo Molusi wa bega. Setšhaba go tswa khutleng tse nne tsa lefatshe leno se ne se tshologile mokgosi mo lwapeng lo ra Botshelo le bo ra France go tlisa kgomotso le kemonokeng mo nakong ya tlalelo le seru se se ba wetseng sa dintsho tsa bana ba bararo. Ke na ka fitlhela bana ba se mo seemong se se siameng. Ngwana ke a tshwere sengwe se se bogale sa neng a se dirisa mo baneng le mo go nna kana ke ne ke leka go molwantsha. Ke na ka kua baagisanye go tla go thusa mme ka atlega gore ba te go thusa bana ba ngwana ke ba feletse mo matsogong a me. Ba ile ba nkisa sepatela ko mmoshareng go ke tswang go hithela bana ba ngwana ke ba kgaotswe dikgokgosho bothe ka boraro. Bo ngwanaka tsamayang ka dipesa le ma 23
baswi ba tlhalositswe fa e ne le bana ba ba lorato ebile lefatshe le latlhegetswe ka ba ne ba santse ba le bannye. Bana ba utlwana ga ba kopane ba batla gore go nna sekolo mongwe nna teachera a ruta ba bangwe spelling. Dipelo tsa rona di bothoko mo go maswe re latlhegetswe le ba go France kopane le ba go botshelo ka gore bana ba ne le ba rona se se iragetseng ke tragedy mme hela ke tsa gore ka modimo re ta hola dipelo di ta kokobala. They were smart boys, well taken care of. Hali Suarez ba ne le bana ba ba botlhale. Suarez re ne re mo itse ka go bina fa go na le meletlo kwa sekolong. Ka maswabi botshelo jwa bone bo kgaupeditswe. Their lives were cut short. Re ipotsa gore a me yone generation e re buang ka yone eo a etana le boikarabelo jo ile gore rena le sologelo re le lehatse gore e tshwantse go nna le jone ka ha re godisang bana ba rona ka teng ngwana wa mosimane a mme ga se tsa godile ana le bana ba a wa itse gore ke boikarabelo jagwe gore dithunya tse ene dithunya tota tsa boammaruri. Dibui mo tirelong e dikgadile di sa kgwemathe kgokgontsho le dipolao tsa bana le bomme di supa fa tiragalo e bakileng dintsho tse e ntshitse ntho e ka folang fela fa di ka ema le fa go tla sala lebadi. Karabo Molusi, BTV News, Tamasane. Wetso di dikgang tsa Botswana Television ra tswelela madio a ditlhopho tsa boleladitswe tsa party ya Botswana Democratic BDP go tsweng kwa dikgaolong dingwe a dule. Kgaolo ya Mopane Metsemotlhabe e fentswe ke Re James Lekgetho ka batlhophi ba le 815. Kgaolo ya Gaborone Bollington South yone e gapilwe ke Re Christian Grief ka batlhophi ba le 901. Re Baone Sema e ofense kgaolo ya Gaborone North ka batlhophi ba le 533. Kgaolo ya Gaborone South e fentswe ke Re Dumiseni Kulu ka batlhophi ba le 1702. Kgaolo ya Tswapong North yone e fentswe ke Re Sethabelo Modukanele ka batlhophi ba le 2892. Kgaolo ya Botete East e fentswe ke Re Sethomolela Tisitswe ka batlhophi ba le 2973. Mebuti Manakene o gapile kgaolo ya Selebephiko West ka batlhophi ba le 1014. Kgaolo ya Thamaga Kumakwani e fentswe ke Re Pelaelo Motaosane ka batlhophi ba le 3404. Kgaolo ya Ngami yone e fentswe ke Re Kaviskario ka batlhophi ba le 1948. Ra toropo a Gaborone Re Austin Abraham re gore toropokgolo e atlege mo go fitlheleleng ditlhabololo tsa sennelaruri e tshwanetse ya tokagatsa dintlha dingwe di akaretsa motlakase go inakanya le methale e tokagaditsweng ya temo ga mmogo le go tsibogela seemo sa merwalela le phetogo ya loapi. Ra toropo na bua kwa moletlong wa go ba monwana tumelano ya tshwaragano mo mohameng wa thuto gareng ga khansele ya Gaborone le sekolo sa Botswana University of Agriculture and Natural Resources Buan. Mojadi Mokibelo wa bega go tokagatsa selebego sa toropokgolo Gaborone jaaka toropo e thabologileng ebile e ka nna boremello jwa kgwebo go ka atega hela ga gona le tshwaragano ya mothale o tshwana le o me jaaka sekolo sa Buan se itsega jaaka mantsutsudi mo go tsa thuto e nonogileng se na le bokgoni jo bo go godimo go ka nna tharabololo mo matshwenyegong a akaretsa merwalela kgothalesego ya loapi gareng ga mangwe. Mo godimo ga mo tirisano mmogo e ka nna tharabololo e tona mo go somareleng tikologo mo toropokgolong eno. Every organization, no matter how large, lekgotla lengwe le lengwe le tlhokana le kemonokeng go hema dikgwetho dipegela tse di ka thagoga mo isagong. Mo nakong e go na le dithabologo tse dintsi tirisano mmogo gareng ga makalana le makgotla a garologaneng le hatse ka bophara ke konokono go akaretsa go bereka mmogo le makalana a tshwana le boitseanape go tswa ko sekolong sa Buan. Brilliant and innovative minds. Tirisano mmogo e tla tswella e nna motheo o nonogileng wa go arogana dikitso tse di maleba le ditamelo gareng ga bobedi jo. It'll foster engagement and tirisano mmogo ya rona re le Buan le khansele ya Gaborone e tla ba sologela molemo teba le boitseanape go tswa mo sekolong sa rona. Tirisano mmogo e tla nna senotele sa go hetola toropokgolo e go nna le dithabologo tsa sennelaruri mme se ka atega hela ga re bereka mmogo. Gender, knowledge
transfer. Go ta thamiwa setlhopha sa baitseanape gareng ga sekolo sa Buan le khansele ya Gaborone go thomisa gore tumelano e a diragadiwa ka ga tshwanelong. Moja Timo Kibelo, Botswana Television, Gaborone. wa itsore di ba phegela le teng ga dikgang tsa rona tsa nako ya bosupa kgaitsedi ke go segonkwe o eme sentle go nela tsa metshameko kgaitsedi ka sebaka ke sa gago tlhaka go leboge o lebile mme ke re madume wetso jaaka sa tlhalositse o fano ke go segonkwe o tlang a go neela dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight mme ka gore letlhe a re tsene mo go tsona re simolole kae kwa setlhoeng. Setlhopha sa Gaborone Hawks se iponetse phatlha kwa makgaolakganyeng a league ya rugby morago go tswapetsa BDF Cheetahs ka dino di le 26 go se thataro mo motshamekong o ne wa tshamekelwa kwa Warwick Park mono Gaborone ra nkgwanyane ka dintlha. Hawks ba sale ba supa fa ba nyoretse phenyo ba kodisa conversion fela di tloga. Banna ba sesole ba lekalekanya dintlha go dira 3-3 ba sena go kwadisa conversion le bone. Hawks ya boya tsaketa pele ya motshameko ba kwadisa try pele Cheetahs e kwadisa conversion ya bone ya bobedi go isa motshameko ko nakong ya go ikhutsa ka 8-6. Mo karolong ya bobedi banna ba Hawks ba supa maitemogelo a bone ba nosa di-try tse pedi le di-conversion tse tharo go baya motshameko kgakala le Cheetahs. Le fa go ntse jalo Cheetahs ba ne ba kwadisa try meseo tsa bo sa lekana jaaka Hawks e fetsa motshameko ka phenyo ya 26-11 go iponela patla go makgalakganyeng. The match went well today, hey? Yeah, everything worked as planned in the second half. Though you saw first half, it was a little bit tight. BDF kept us on our half and motshameko o tsamaile sentle. Cheetahs ba ne ba re disitse bontle mo karolong ya ntlha re sa kgone go kwadisa dintlha tse dintsi. Mo karolong ya bobedi re nne le tshameko e botoka ka re ne ra bua le batshameki ba rona gore ba itsolopanye mme gape Cheetahs le bone ba dirile diphoso tse di re thusitseng go kwadisa dintlha mo tlhofo. Second half we had to take it wide and it worked for us and we kept it and we played in their half and we made more mistakes. They made more mistakes in their half and we penalized from that. There's improvement. Setlhopha sa rona se tokafetse fela thata la bofelo re kopane le bone ba re nositse dintlha di le mo kawana mme fela le rona re tshwanetse ra baakanya tshireletso ya rona segolobogolo jang di-tackle tsa rona. Mo motshamekong o mongwe wa seka makgaolakgang UB Rhinos e fitlheletse ko makgaolakganyeng morago ga go fenya Joining Wildebeest ka 30-26. Makgaolakgang ao a tla tshamekiwa mo mafelong a beke e tlang. Ryan Khengwenyane, BTV Sport, Gaborone. Fa re tswelela mookamedi wa setlhopha sa J4K Superstars Richard Molosiwa a re o itumeletse ka fa setlhopha sa gagwe se tshamekileng ka teng morago ga go fetsa mo maemong a bone mo leking ya Gaborone Regional Football Association Division 2B mo pakeng ya 2023-2024. Molosiwa buile seo kwa ka bodietseleng ya setlhopha seo bošeng mono Gaborone a re utlwa go le gontsi ka Tlamelo Montshusi. Setlhopha seo sa J4K Superstars se feditse paka ya 2023-2024 se le mo maemong a bona ka dintlha di le 32. Maduo a fetileng selo se ba neng ba se ipetse sa dintlha tse 30. Molosiwa a re makawana ao a tshwanetse go akgolelwa bonatla jo ba bo dirileng mme ebile o solofela fa ba tla kgona go tlhatlhogela kwa leking ya Division 1 mo pakeng e latelang. Mo ka bodietseleng tseo motshameka pele wa setlhopha seo o tsile Admire o gapile tlotla ya Monisiwa dino yo gaisitseng morago ga go nosa dino di le 23. Tlotla ya motshwara dino yo gaisitseng e gapilwe ke Pako Modisanyane yo a tshamekile metshameko yotlhe ya paka e fetileng. Pako Motsuminyane o dule ka ya motshameka morago yo gaisitseng o tsile Admire a ipua seboaboane ka ya motshameka pele yo gaisitseng. Tlotla ya motshameki yo tlhophilweng ke ba bangwe e filwa jalo Modisanyane le Motsuminyane. Tlotla ya motshameki yo motlana e phamotswa ke Mbako Pelaelo fa tlotla ya motshameki yo itlhophetsweng ke modulasetilo wa setlhopha ile kwa go Monametsenya Tsego yo a neng a boa gape a neelwa kgomo. Tlotla ya motshameki yo gaisitseng botlhe e gapilwe ke Boago Seletsina yo a tshamekang kwa le morago la setlhopha seo. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone.
fa re leba tsa kgaisano e tsweletseng ya di-Olimpiki kwa Paris basereletsi ba ibileng le bomampudi ba motshameko wa basketball makgetho a le 16 United States of America USA ba simolotse kgaisano e bontle jaaka ba batla go sireletsa ka go kgwetisa setlhopha sa Serbia ka dintlha di le 110 go tse 84 mo motshamekong wa ntlha. Kotara ya ntlha e simolotse e le mashetla jaaka USA e ne gapa ka 25-20 pele ba ya go ikhutsa ba iteretse pele ka 58-49. Kotara ya boraro bana ba USA ba tswelelisa ba supa gore ke bone bomankge ba motshameko o ka tshameko e ntle go tswa mo batshameking ba tshwana le Kevin Durant go ka gapa ya boraro ka 84-65 pele ba garela motshameko ka go fetsa bofelo go ka nna kwa setlhoeng sa Group C. E ntse le mo Group C lefatshe la South Sudan ba e leng bone fela ba tswa mo kgaolong ya Afrika mo motshamekong wa basketball ba fentse Puerto Rico ka dintlha tse 90 go tse 79. Fa re tswelela khamphane ya ditemane ya DTC Botswana e rotloeditse lekgotla la Botswana Swimming Association Sport Association BSSA ka 3 million pula. Thotloetso eo ya sebaka sa ngwaga tse tharo e rotswe semmuso maabane mo Gaborone. Victoria Atakan ka pego. Mogolwane wa khamphane ya DTC Botswana Sedireng Serumola o tlhalositse fa ba dumela mo go godiseng batshameki ba go thuma ka go ka ba rotloetsa go phadisana ka mashetla mo mading ao a 3 million pula ngwaga le ngwaga go tla dirisiwa 1 million pula go tlhabolola batshameki ka fa tlase ga lenaneo la long term development program. At DTC Botswana, we believe in the power of partnerships, and this collaboration with Botswana Swimming Association, Sports Swimming Association, embodies our tshwaragano ya rona le BSSA e supa maitlamo a go nonotsha le go rotloetsa batshameki ba go thuma ba ka moso mono gae. Maikelelo a rona ke go ba ema nokeng le go ba baakanyetsa metshameko ya di-Olimpiki ya 2028 e tla bong e le ko Los Angeles ko United States of America. And strength of our athletes, but also prepare them for the prestigious 2028 Swimmers Olympics to be held in LA, USA. Ga se lantlha khamphane ya DTC Botswana e rotloetsa lekgotla la BSSA. Ngwaga o fetileng e ne ya beela setlhopha sa go thuma sa batshameki ba botlana se se neng se ya go phadisana go dikgaisano tsa Junior World Aquatic Championships ko lefatshe la Israel 100,000 pula. Thotloetso e neng ya batisa mo go dira sentle mme seo sa gotla boeteledipele go boela gape kwa go bone go ya go kopa dithuso. DTCB shares our passion for the sport and recognizes the importance of supporting our athletes, coaches, and DTCB e na le lorato le le tshwana le la rona la metshameko le go itse botlhokwa jwa go ema batshameki nokeng ga mmogo le mananeo a go tlhabolola batshameki. Thotloetso ya bone tla thusa mo go tsa ikatiso le go tlhabolola batshameki ga mmogo le go tokafatsa dikgaisano tsa rona gore re kgone go fitlhelela maitlamo a rona a go ipona re digoga ko pele mo go tsa metshameko mono gae. And ultimately help us achieve our goals of being a leading force in the world of sport in Botswana. My excitement comes from the fact that what we are doing today. Ke itumelela thotloetso e ke sesupo sa gore metshameko e kgona go dira diphetogo tse di ntseng jang se se ka se kgonagale ntle le barotloetsi ba tshwana le DTCB. Re motlotlo ka se ebile re lebogela tshwaragano ya lona le lekgotla le BSSA. So we are greatly honored and we would like to say thank you very much for partnering with swimming. Lekgotla la BSSA le amogela thotloetso e jaaka le tla bo le ipelela dingwaga tse di 20 le ntse le le teng mo godimo ga moo le kgone go romela batshameki ba go thuma ba le babedi ko metshamekong ya di-Olimpiki ko Paris, France e le Maxine Ina le Adrian Robinson. Victoria Dakin, BTV Sport, Gaborone. Ele Victoria Atakan a wetsa dikgang tsa motshameko tsa nako eno ke re wetso a re bore kopane kgante jana ka nako ya bofra bongwe ja tla go dinela ka puo ya Seesemane mme ke re wetso a re tswelle ka go tšhentšha dikakanyo maikutlo ga mmogo le boitshwaro ka sone sebaka tle re busego go Samuka a bo a gonele dintlhakgolo gape. Samuka tla ke go le gaetse ka re kopane kgante ka nako ya bohera bongwe ka ba maruru wetso a re pele re di khutlisa re gakoletse neng di itlhomile kwa setlhoeng. Me Susan Ramoswana a tlhongwa mongwe wa baemedi ba Vision 2036. Dame Cynthia Alexandra Pratt yo e leng Governor General of the Bahamas a solofetse go tla etela mono ka moso. Setlhopha sa Gaborone Hawks se iponetse phatla kwa tikologong ya makgaola kgang a leki ya Botswana Rugby Union. Wetso tsa nako ya bosupa ne re go tshwaretsegela di le kalo nna le rona thulaganyo ya tswelela ba tepolwa pi ba latela ka seemo sa bosa.
Betso madume nka mogele ka seemo sa loapi nna ke Faith ke Tshabile ha re lebelela setshwantsho sa loapisano kwa gompieno supa ha go apogile mo dikgaolong tsa lefatshe leno tsotlhe mme mo go la mosupologo gore re soletse gore go tswele go ntse go apogile lefatshe leno ka bophara mo maphakeleng gone re soletse gore go ikutlwatsege go le tsididi thata go dikgaolong tsa borwa jwa kgaolo ya Ganzi Kgalagadi le ko borwa ka selekanyo sa botlhano ko tlase ga lefela go eng ko go lefela fa ko bokone jwa kgaolo ya Ganzi borwa bothaba kgateng kweneng le gare le bokone bothaba gone re soletse gore go ikutlwatsege go le tsididi ka selekanyo sa bobedi go eng ko go bosupa fa mafelong a mangwe a lefatshe leno gone re soletse gore go ikutlwatsege go le mololo ka selekanyo sa bohera bobedi ko Shakawe le ko Kasane fa ko Pandamatenga le Maung gone re soletse selekanyo sa bohera bongwe mo tshokologong gone re soletse gore go ikutlwatsege go le tsidi ko dikgaolong tsa Kgalagadi borwa bothaba kgateng le kweneng ka selekanyo sa 17 go eng ko 20 le motso fa ko Ganzi le borwa jwa kgaolo a le gare gone re soletse gore go ikutlwatsege go le mololo ka selekanyo sa 23 ko Ngojane go eng ko 25 ko Selebephikwe mafelo a mangwe a lefatshe leno gone re soletse gore go ikutlwatsege go le bothitho ka selekanyo sa 27 go eng ko 30 ha re lebelela ditoropo tsa Sadek re soletse gore go thibe ka bontlha bongwe ko Manzini le ko Cape Town ka kgonagalo ya pula gone ko Cape Town re soletse gore go apogile ko Upington Johannesburg Maseru le ko Gqeberha re ntse re le mo ditoropong tsa Sadek re soletse gore go banela dibata tsa maru ko Antananarivo fa ko Beira Harare Lusaka le ko Windhoek re soletse gore go apogile re soletse gore go thibe ka bontha bongwe ko Luanda fa ko Kinshasa le ko Dar es Salaam re soletse gore go bona le dibata tsa maru ke sone seo se mosaloapi a ene boroko. Thank you for staying with us on Botswana Tonight. Now, New Era College hosted the 4th